Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau coba uncal gabus lagi teman-teman. Spotnya ya. Mantap kali, airnya lagi surut nih teman-teman. Kita masih pakai umpan jam frog legend kita teman-teman ini ya. Semoga masih amis. Langsung aja kita uncal teman-teman ya. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus teman-teman. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Peran pertama kita. Semoga kita bisa strike babon teman-teman ya. Strike. Mantap. Strike pertama kita teman-teman. Tap. Jos ya, gokil. Tap ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Tuh, nggak kena teman-teman. Aduh, mocel. Alamak. Mocel teman-teman. Babon teman-teman. Wis. Babon. Aduh. Babon teman-teman. Wis. Alhamdulillah ya Allah. Monster lagi kita dapat teman-teman. Wis. Wow. Mantap. Babon teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Aduh. Ayo naik. Nek. Lepas teman-teman. Aduh, babon. Bismillah ya Allah. Babon teman-teman. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babon. Mantul. Alhamdulillah ya Allah. Wow. Big size teman-teman. Mantap. Gokil. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya. Strike babon lagi nih. Mantap ya. Mantap. Babon. Monster dah. Mana? Jangan lupa subscribe teman-teman. Babon. Mantap ya. Mantap. Aduh, mocel lagi, kampret.
Strike. Kocolan. Mantap. Waduh. Kena di sini teman-teman. Mantap lah ya. Gokil. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah ya. Aduh, nggak kena teman-teman. Strike. Mantap. Kocolan. Kena di sini lagi teman-teman. Mantap ya. Kita rilis saya si kecil. Mantap ya. Strike. Babon teman-teman. Wis. Mantap. Kocolan ternyata teman-teman. Saya pikir babon teman-teman. Mantap lah ya. Gokil.